Imobibia akwa bashoko ede eba too much GH so ebusio for ebre aso say yeah and some who drop it to jano mede be some more ewe fide so na enede mu kame ho na yembumra and semno emu prekope adia akoye se na sentem no akofran fati etese ewo man mu tino bia pe no kwan a obo na wo ban se na be ya akofran fo no mu enya no na wo ma dine japade bia no ma dine sika bia wi no ma se enya na no fiatasfo ewia nti obi a edwen ne bambo ehun na edo na ne ama manfo ebifi apom security bi acha say adopted the culture of using CCTV cameras e wo mu fie emu ne tese wo mu bebi o mo nam de mo adwuma mu ne bebi a mo highly at risk say akonfo betimi abawa o metimi no mu ID sa ensem no ebi na ene de video bi a yensa aka CCTV footage here bi na tese akonfo for na so mati business owner bi sa ade kodu ni sie na nyanyame na wona fa na security guard so a wonya ye wo ne dan ni fie ho no ni gate post one man ka ene den ka wan hwa ensembone na ka beto wono amu ene nebusuafo enia as a home na ebusafo nyame ncha de security man no very smart at so wonya alert entem ema na GH man se otimi eboaye ema ne master ene onu anga ne nkwa etimi ekra wo mo ene de wo da so ekatas for atasa akofo for mo bo mo trim percent ko mo kodu mo bone no wo mentimi enra fie ne busafo ye go video no emra ne hwe a mechemu de achemu. I got it there, push the gate stuff. Ebusiafo na se ade akwese akofo fo mo bo mutim pose kwan bia wa so no wo mo bebo kro no kosi se de wo mo pen wo mo nsa etimi aka ate se wo mo ensura police fo a ne de wo mo bi fi akom security anampo kwapo no se nipa kro no mkoku no so ye odisho onye odisho so ne busiafo hia no so wo mo ehia no ese de no enyo mo daje ate se de e buta e da wo ni so wo mo pen no eno an wo mo di ekira wo mo ebe settle ansa na se wo metimi enyo mo asumdue na busiafo ansa na mechiremu akwachi kakra no meka message me ko bubo echi do momo eboy ma ye de tumete ebremu ye wo chade herbal center wo chade herbal center say wo yare no se na sifatie bia no sabe wo maba so mechew enkom mechew ahoden na wo so etimi aba obra ma woni age ni nti se wo yare no se na sifatie bia wo na mani yare nipeduemu yare kranko yare anampo kwapo hu ma fa yare bia bomodia na fa bra wo masoyo wo dansuma ene tamale no mo emmo na se for mo numbers no wase ho ne from na wo metimi aye wo emwa ne bi for me to ensem no eso no wo hwe video ko hwe ba tell to me say security man no kwan bi so no waboa ama wo no ankasa ne nkwa no wade si wa ma no ne master so anka wo mu edidechi ebo no kono nso no waboa ama no nso ne nkwa etimi akoso ekra no because enye saade a se no wo ye fast wo de etugete ne saade kono kra mu kwa no ansha no no kwa hwe ne kwa fa because so hwa ne dodo na Ambrobis ekoswa security men wo da poster no wo mo no mudi kan eje say etu abubo say ye bebro mo de say wo mo eno mo efa ma ne mu first and say dem program punu efie na wo mo ekowre mu edi sa bone na wo mo ebedi no mu ekofo no so age wo mo de ntina say security guard no oye very alert at say otimi bo an wo je ono angasa ne kwa je the master ekwete no na mama fo acha say campaign say edu bria security personnel say wo gadi fie so wo gadi man nipa enkwa eda ni nsem ntino ye betu o market chom ni ya kire o mo security analyst bi a wo metimi ndi abo wo mo aka so because obego tutu no bi enyi adeso akọ pension ne afa no security guard say o da da mejuma ya no direct cars family sa angofo no na tutu no
obeko adwumaku akese mu ne efie akese mu omo ne efo mu as security personnel but see ano se na enne emrante ne bi no omasi omadwumu pise kwan bi wa so no mu de konobo eno mu bebo no se wo ko pe obi so ono so akọ sha on shede nim se na handle security oni bibia about security na se o do beto security post so on sha na wanga sa nkwa na wo de to se na empo no se wo di na beto okwa no ai kwepin ye na wo se twan kai ya se kwan bia so no ye ne sa no so be hu ne se da bi ka wu chi ne ban gbojuma da sha ne sa no no aga sa mu so no wo mu binti na so be hwe no so no ahwe se na djuma no be ne ye se na be ya on fa wo nkwa ento ensamti eno ne na manfo ensama wo mo ka se edubra ye be sesa ye security ho ensel because say no security no ma na anye tighter na say wa nkwa na wo de ato ensamti wo to CCTV camera de ato fi okwa pa na we drum on kwa no ehun hia se ube fa specialized security personnel sa wo ma kodare wo security ni emu na say omu ye security wise wo metimi abon ho ba nye sa de a wonkwa evidence e mu nim say entimi na to so amanfo bebre ne de nsem wo Ghana ha na ye ka ho asem ti ko sise mampeni ene na pamfo ne police fo mpenifo ene abamofo djumeku wo Ghana enya wo me bi fi up omo chese wo madjuma no ma ye djuma man chese akofrefo ye to ma se krakrakra wo memu no ye muntuma mufo no so ye say ye security conscious say ebe na benya no ne chichu djumeku akese ene wo mu nso a wo mu ni wo mu diska kese eye djuma bo hu na wo diska kwa say every time no we just security conscious I say empo no so djuma na so fia wote no o bo ba we for bia we specialized in security so no betimi abo ho ba ne okwakora bia wote ne ba bia no akọ pension na no beto no so wait we anwe no so na say asemba na say atum nya abum etire say no na asema sabre CCTV footage here beto abontino ama manfo kasa say ene kwan ya say yenye no na wo hwe video wo so sempa na wodwen fa ho oni dodo na ya adwen say hu behia say ne security for ne beto mu amaka tuemu na biam say betwe ne o security wise say na be ya o metimi akodare wo security ho nsem mu aboban eye de aboa ama say bibia akoso wa no wana na ya timi akwenti akofremfo a wo moto hye so ebre ni nda ye ho anase o wadwen fofo bia no so betimi aboa ama ne de ni pati ahwe no so e wo ye man musa na ensam no etifa eka kono na adwen bia wo tim no pomodi afa so me e wo ye comment section ho na biem so no share video way on all the social media platforms follow Tuma GH or Instagram Twitter so @TumaGH_ Facebook so ye wo Tuma GH most of the day me do dey ebre mo me din enenam nana ama obuswa na me aduma e be say dey share bi makra mu ni bye bye.